Bishkek Rio bazarı. Mers Luparikleri. Mers Luparik. 2001 жылғы екен, 2 объем бензин $5200 0770 15 00 деген телефон екен. Автомат коробка. Шоның эле жанына сешка. Аппак сөйт екен. Мерс сешка 220 мына. Az gün soğuk болғанға байланышты мындай эле кагаздардын өзүн эле тартып көрсөтөлү сиздерге. Ошол жактардан карап, номерларына чалып, объемдорун көрүп, бензин дизель экенин карап туруп өзүңүздөр зант эте бересиздер. Бирок сешкасы базары жок, дерский экен эми. Ошонун эле жанына кайра Мерс Лупарик. Жоқ, YouTube канал. YouTube каналы? Да. Мына сенің YouTube каналын көріп жүрміз анда. Менің YouTube каналым көріп жүреді Инстаграмнан, мына. Суық. Мына Лупарик, мына хозяйны бар екен. Ушунун салонун тартайлычы, өзү Лупариктерде азыр эч ким хозяйын жок. Мерс бензин E430 дейт. Автомат 98-жылкы 4.3 объем. Хорошо, состояние $6600 0779 49 0069 дейт. Кожа салон екен уже да. Кожа салон. Братан, ичин тартып болчу. Давай, братан. Кожа салон, автомат. Нолар электропакет. Сиденье обогреватель, короче. Мерс, дагы Лупарик. Пробег оригиналный 3.2 бензин екен, автомат $7800 0551 20 16 20 екен, 0706 52 59 55 деген номерге звонок етсеңіздер болады. Кожа салон екен бұл дағы. Bir қатарларына тартайлы. Машиналар жабық, автомат. İçinde telefonu da var ki. Milyonim okşaydı. Milyonim ken bu. Dağı yakta bir sera bir istesi ötte продаю deydi. Original Luparik. 3.2 benzin автомат $6500 0770 42 22 42 деген номерде. Звонок etsеңіздер болады. Кожа салон емес окшойт. Азыр көрөбүз, için. Лупарик сара bir istesi öttü. Birinci bağların telefon numarını görsetmeyince $5500 deydi. 99 жылкы состояние зыңк деп жазып қойды. Yes. Договорена екен. 3.2 объем, коробка автомат дейт.
Мерс тагында. Дайым бизди тартып кетсин дегендей жалгыз токтоткон экен. Капкара светте. $5600 дейт. Мынакей. 3.2 объем экен, автомат дейт. Жылы 99. Номерин кагазын эле көрсөтүп койдум мына эле. Кагазынан карап сонтет бересиздер. Салон тартып коюнчу, хозяйны бар экен ушунун. Салам алейкум. Салон тартып коюн, Коробка автомат.